Ner malaka nyam biaga malaka Nuer online TV channel ka kwiriga men link ne tin kondela South Sudanese tin tirai wish ka kakuma kam ka kiinya riga dana tegatin ring midit gor jen wo bajja nywaka yakel kamanana shalat ko antama dundien shawo gwame bej shit kamen changach kalare chana plat pan kana mele rode ko kornin tungwante shawa en area ka bana link jan gwasme me jira ma jadid ka Nuer online TV channel gore jan o jindere jan nyoka nasin ko kien gore je en o jin ba der subscribe ko bilati TV kan shamala shu gwasne ten kon gor kon ken o de ko ten bana riga me bana jeling an metoga ka South Sudanese refugee tintere wika ka kuma kam ka ta danen cha ka ban ping ka je palga ka bot ka therapeutic gore masken ka chana tuni ken chana kanen gwami tet kene pure leda ka ngai kono no pinte ka jotong wan ka tema michi kwen michi tel la te ka rikti wan long to la talk en me bukon len gwasa me atari ka mananen chiro la hadin binimi ban tuni ken bana kanen gwam michi ka bararten ko gor kan ode kula right ke UN ke United Nation ka ban raja dan long de kono kwen ka ta dan long de rik dem da to je ban nyok mu kwen kono ken ken yam baje kwen ka thoknath ka kor baje kwen ka to English jiso Sudan tintere kem ka kakuma ka kiinya shala do de ka luɔc ka South Sudan de ga loy ka South Sudan ka choje dana shush ka chojen tegatin a shoj midit kwen kana piu teleka and jiwo ki organization tin konin tup ko kwen shala do ken chikan kwen chikan ngok la reshin dan la tup ka mala kam ka refugee chikan ngok lo shele chet ka tada mwen no wala wa 45 chikan nan ka 14 tama shimenen yen magwad maga ture shiga ban wishar ka kuma kam ko bikan ta ndanan jekana bej bikan bulat shiga wargana shigan ka gwarno kon liune ka telpine ka telekon especially kana kwan teleja kwan teleja gone kwan dagne de chabay ka ngai kono ne kon ne ka kam nun wana cha kwan cha de yotpin ci en tayewal ci choje mo cha tuo jenen yen mane dialati kene kono ti ka kam ka kakuma ka choje dan shu ken ka ja telekwen telepiu la chikari tingwan men chakulat gwasame waken chigitene ka jok na raw te tegre shushka te telekwen ka telepiu go to masken ka ala situation woni jen gamu we worse we jek ko reshin la ngon ka chaji yotpin point that ka chak telijen de dan tal kana mental kan nyinken chikan chu barar ko biga demonstration bikana lat biji UNICR kula nen ta danan chush kan kaja shush ke long man cha kulat gwasame ngu mishakal lo re wika South Sudan kaja mo de lo re wika South Sudan de na lo wika South Sudan alari kan dana tuok de jele oje kel ane dial kel the solution de le oje kel ko kan kwara kontu kwamne tala malam bikana nong mete South Sudanese take a jor ne dial de ko re wika South Sudan de re gandana let kwara de jogi kel together ko shoje me shika Nuer karo ka shika jankoro shuja ka shika ji Equatorial we South Sudan ke le shuja 6 to 4 tribe kan de kon tere shuja ashang na men don 50 to 60% kan Nuer ten kon shuja long gore jen wo ne dial ka South Sudan de na lo jok de ka lo jok de re gandana tere wika South Sudan de jogi ene dial gwa kel men mi sha solution chaje jak ko wano shu na ka kem gwan mitele lwak mitopke bejen wano de solution de ja fany na ideal gwakel shawra jame chajalat refugee call for urgent humanitarian aid for nearly 2 weeks refugees in Kakuma refugee camp have been suffering from a severe shortage of water. The situation has worsened as food rations have been reduced and essential items like cooking oil have been removed from distribution. Today, refugees are peacefully demonstrating, urging UNHCR and other humanitarian agencies to take immediate action. Access to clean water and sufficient food is critical for survival.
health, and safety in the community. The refugees are appealing for urgent support to ensure their basic needs are met. They seek a peaceful resolution and humanitarian assistance to improve their living condition. We call on UNHCR and relevant organizations to respond swiftly and stand in solidarity with those in need. Refugees Gorkan Luak, Gorkan Mede Kanacham. Kamishe Jana Kacha Pelchurch. A UNHCR and AT Kalojara Wiki South Sudan. Kalweka Jok. Ba solution ba lo find kel chang me re wujan la dia wonijan kor and tama. Chide ngwande na de ka liu dor. Ngwana na de na liu gwa kel. Ko shojame ba menene. Ba mene bi South Sudan refugee be kan te pin and jiwo no mo. So na me jere ga dana go de nyoga yekel ne ti wan chush ken long ka shoj we ga mure bana rora sharing de charge wo chak tele de charge wo ka distribution ration wa shay reduced to 40% don ba je nyoga mu ngogo je ngum bu tok next tele wal je ngwa da ba chema do yen so ko kujimo de na me de rora lat de ne je lat me de ne di alte de kares ku ga de ka bet mun South Sudan de na bu pur ka bel ki de na man ba lat ke kume South Sudan de je blat together agenda na gora de nyoga yekel ename ana gora bi nyoga ne de kokien ku je share ku comment ku jalak en bi atemal